Salibonani ma viewers nama subscribers AVG reality channel igama ngumxolisi isibongo ngesabo Ncube. Last time lingibona lapha bengiphethe ilegend uSamdo. Ngiphethe linye ilegend futhi namhlanje ele Rumba. Modius Chauke amaThonga Brothers. Kutwami kunjani? Esikhona. Sidiscuss. Kakhulu. Lapha sithatha kusukela ekuqaleni. Alright. But siyabe sikhala phela lapha. Siyabe siyithi ngoba. Awunje usahlala la Lwivila? Ivila lo nyaka abantu banithathela. Noma ukuthathela? Lo nyaka selahamba. Abathethe. Hayi, okay. Utshawuke ngembali yami engiyaziyo ngawo. Ikuthatha usuku Ndukusi. Okay. Bewuqalele nga uzuyefika kuNdukusi. Mina kusho ukuthi ngiqale kudala ngakafiki kuNdukusi. Ngiqalele ekhaya kuna le cholocho engamo. Siyenza amabhendi lana ukuzenzela ekhaya. I think ngabo 86 siya ku 87. Right. Ihom lokhana iyenza ama estimate okuzenzela amagama omgoma exactly ngiqale khona. Ekhaya usikwe case. Hayi ngiyakhe case kodwa uzalwe cholocho engamo. Okay. Hayi kuthi ukuthi ungumkhaya ngoba mina lami ngizalwe cholocho but ngeke ngahlala MP. Right. Lidlale lapho bese sengabafana ke lapho. Wasucabanga nini ukuthi uthi wena lento sengayenza professional imphile ngayo? No, ngase ngithatha ke genge yami le. Ngase ngithi madoda lapho into lesiyayenza and sebenza ithune ngayisiyo sizokuthola kule fusi asiyazi. Manje ngihambe edorobheni ngikhuluma lo baba. Ukuthi nana sibuye sizohlala eTown sonke. Sizengabafana sikwanisa ukubona ukuthi nana singenza njani ukuthi sikwanisa ukuthi sifunde kahle ibhendi le ngoba into esiyishaya le angeke siyendawo. From lapho amadoda akasavumelana. Ngahamba eTown ngakhuluma lo baba wasevuma. Ukuthi ayibuya labangani bakho. Akathatha ngabuya la. Unganani ngabule iminyaka around lapho enabo 18 years. Kuthi kunjalo labana abantu befike eTown behlule bebaleke bebuyele futhi ekhaya. Bangaki? Sasi4. Okay. Ngasala mina. Sengisele ke ngabona ukuthi manje lokho yenze njani. Ngizukuzuku bembona abanye abafana benkaya. Labo behamba becharge nalezo zomgomo kwaphana eTown. Kwaphana eTown. Ngakana la. Support lapha emaTown isichaya sibadalisa ingoma 20 cents. Umuntu singangena eyadini yakho usinike 20 cents uchayela umyela esehawukela umakhelwane kanjalo. Idlala isiginci kuphela mbele yacula lokucula kuyibhendi kodwa kuyihome band. Kungalanga ama instrument okuzenzela. Uthi kusuka lapho ke zukuzuku isikhwezi nantsho ngisentsho. Ikhwezi lapha ngiyabona. Ngizokuthola siyakhala lapha sensiyabona le hawu ekhwezi umuntu kusuyachaya. Ngoba Ndukusi lapha babechaya ngolesibili mahara la ngolesini mahara Friday Saturday Sunday babebhadanisa. So mina bengihamba kwaphana ngomahara lwa. Uhlale phambili ukuthi ngibone kuhle ukuthi kanti international tune leyo iyenziwa njani. Ngikhambe ngibukela bechaya hayi begcina senjwayelane labo nabana abafana abakandukusi. Leso sikhathi uFrancis wasengani uyahlutshwa indawo uBasement. Francis ngase futhi kuba hayi ndomngane wami ochaya kundukusikala ndawo yokuhlala. So wathi hayi akula nkinga ubuya nayo. Ngabe ngithatha indodana sibalayo. Yichance ukuthi ngifunde ke manje international tune leyo. Wena wayekwanisa ukubuya le guitar ngaphi? Endlini. Yikho ke lokho esibamba ngithamba lead ngilaye kanjalo ngafunda ukubamba lead ngaqala ukufunda ingoma zikaNdukusi ngakayikuyi. Uyabo ngizibandiswa so let's practice uFrancis. Zuku ngenye imini uFrancis uyikhanya babechaya iphathaphatha. uFrancis ebuye ethi umdala uNdukusi abathe uyakudinga akula lethi mina. Ngigijime ke siya khona ku B fike kuNdukusi ephatha abantu uNdukusi uyawazi ukuchaya ndoda into mina ukuchaya kwazi niyazama. Thatha lead uchaya ni lead adventing lead mina. Thatha lead susa eningo. Susa amadodana bengena uNdukusi ngihlabela into nje abechiya khona lapho. Yikho kungena kwami ke ngaphi kuNdukusi. Uthi lapha ngaqeda 2 months. Inyanga esithathu kwaswela kalulithi mina ku Mdukusi bela team amabili. Ngiyakhumbula. Yathi Salep na wayibambe rotation le ngikhuluma ngaye cocktail. A yebsedinga imali phandle.
Okay. Kuthe sebexabene khona labo Kinyasa ulead me kwasothathwa ke mina nga. Kinyasa uyobe edlala lead. Leso sikhathi Kinyasa ungayidlala lead ngale. Ku A. Kwasothathwa ke mina ngapha ngangena indawo ka Kinyasa. Ngaba ngulead man ke khona phana isikhathi sa recorda ke lokusingle lokho kuthiwa nguNtombi yobuhle. Ntombi yobuhle ngiyibone. Ngane kwakhona. So ngokudlala lapha. Yimi ngidlala ama lead khona pha. Okay. La leyani ethi sayoni siyasiza umuntu. Ngoba futhi udlala lead. Yimi futhi endlala ama lead. Umdala lo bengadlala lutho vele. Hayi wayedlala. Ngisikhathi silight thina kodwa bengaqinisa. Wayedlala entabeni 3 yani. Wayethanda ukuchale ziyani zakudala dindi ri etuchayela abadala. So nqali record bengadlala. Hayi isikhathi sethu hayi ingathi urecorda kokuqala first ingoma erecorda umuntu kusilid umuntu wezintombi. Lapho waqala kumnchapha nelini. So wena li record lapho ontombi yobuhle bekunguwe ku lead. Exactly. Ugabazi bese khona. Hayi ebengekho lapho. Okay, bekulabo bana abanye sabakho. Laphana kuthi ku bass kwakulo Francis ama rhythm Slow Douglas. Okay. Ama drums sino Ken Ngwira. Okay. Umdala lwana Ngwira and then ku lead nje kwakuyi. La umdala mala. Okay. Kuma vocals. Then umdala uyaqhubeka laphana uyasichiya at some point. Okay. Ubusudlale ngesikhathi siyashona uNdusi. Bese likhiphe ama album amangaki. Kumbe ngithi ngoba ube lokuthi akhiphe lokho kudire kube uthiwa yini Max single. Hayi mina vele kuye ngenze ezimbili. Ngiyenze na liyani single. And then le album lakho lokuqala phela uNdusi wayengala LP we album ina le Ntombi yobuhle kwanisa ukuthi kube ne album kwakho yenza ama Max single. Okay. Esikhathi nesiningi lama single. So esesiyashona ubusuchile. Yeah, ngisesiyashona uNdusi mina ngase mphumile. Okay. Isikhathi phela isikhathi sabo Gabaza nje isikhathi ezimbili. Kulesethu kulesabo muva ngapha esabo lokuzeni labano onkiwana. Kweso sibe sabo Windows lathi lapha imnduku soba lesquad eziningi. Ababa lapha. Singangeni kakhulu singadluli kule. Sicela ukusitshele ngesikhathi sakusebenza lo mdala ube njani noNdusi? uNdusi ebengumdala ebekade right enolaka elomthetho lapha na bekulomthetho ngoba usithi ungawona uyaqalisa uncwadi ukhuluma ngonile uyafayinda. Okay, so ube professional. Uyathatha umsebenzi wakho ube street asondala kade edlalela kodwa belala ulaka ngamphambanisa. So oThemba babuye wena susukile lapha. uThemba mina vele ngathi sulu kuNdusi straight lihlangana. Hayi angimbona afuna ukukhuluma mama. Okay. Hayi ngabe ngabantu ababekhona uNdusi sesiyachona yabona. Because uThemba what join uNdusi ukuyojayiva. I think when usuke before 97. Hayi mina vele usuke 93. Okay. Ubesasesikolo lapho uThemba ngo93 ubebhala u-form 4. So yena ujoine uNdusi siyojayiva ngo97. Manje usemini yakhona 4 years bese ngasekho bese siyenze ibafundisi lezo sikhathi phela thina bafundisi yabo lomdala siyakhe uNdusi vele phila. Okay. So usuka njani wena kuNdusi uhle wasuka usiya kubafundisi? No, uyazi into zakhona ziningi. uNdusi laphana kusukeni kwami. Ngathi sarojwa ngomunye indoda okuthiwa nguLeonard. Okay. Lwana wasithi amadoda nama instrument wayehlala ePlant. Isitola sichaya mbe sasukoma nguba. Lila kuNdusi kuNdusi. Ebese iRope indoda lona kuphuma mina lo Besmina lo Francis lo munye mfana uRace 3. Ethina lama instrument ngaphi ePlant. Esesiyekile indoda kasithathane. Plant alifanelisa asifanelisa sabale into kuye ngaso sesebancane lathi. Xa sifike ePlant Rover sithola indoda ama instrument akula abantwana badonsa amakatali badlalisa ifika sithile ama amplifier chile. Masusu sengale khaya lapho into esilethela yona manje. Akusakuyeleki futhi embo. Sokunzima. Sahlala bona phana ngcono indoda bangani le mali. Thathani izinto leziyana khona siye eBlawayo siyasevisa ama amplifier, sikhwelisa ama speaker. Sahlala ngahlala kule mathendeni. Okay. Sayibumba ibhendi lana yaze yaba ibhendi. Yiko abafundisi. Hayi azobafundisi la. Isesengeyinye lapha ebizwa Plant Kings kunabo kule anto ale baba. Ingabi khona. La uthi doyepo ngikubiza ukuthi ngoba umuntu waseplant. Okay. Siyabumba ibhendi lana yaze yaqina. Yaqalisa ukuthoka. Yabantu abajabulela egangeni. Okay. Sathoka ngibhendi lana up to khona ePlant sasafika leGwanda ngathi umuntu yazamshiyela eGwanda thina ngaphi Freedom Mine. Ikhona besamshiyela. Selimshiyela la kuphuma. Hayi mina ngase ngigula
mina ngisenzwa kahle nje wathi lapha ngokusesele imkhuhlane leya so hayi ngacabanga ukuthi umakhelwane wami ngangisiza ngale efike nika isigubhu ngisile endela kanje lwani ukuthi esala ubasement wathi no sesibuyele town samvalelisa sachiya bani usilwane uJoseph ngesamchiya baba zathi hayi saluqhuba nosilwane thina sesiye koBulawayo sesebulawayo sifike town lapha asihlala 2 days 3 days khona phana endlini kube kudlula omunye indoda ukuthi Edwin yami uthiwa nguEdwin indoda lo la yasasiwa kwaThami hayi basoyidini wami wethiwa nguEdwin la wakwachaya kundukusa hayi ezinye ingoma ebethi madoda kade likhona thina yebe sikhona belingathi abe segangeni indoda nethi no kule khithi ngaphi emagwegwe ikhithi emagwegwe intsha saveni kusasa ngebe ndithathe seyibona sisukuma kusesebuya gijima emagwegwe thola ikhithi nasikhona kuthiwani manje instrument le betha instrument le ngelinye isotsha udalise emazweni sithathane ke le khithi liyana siqalisa ukubona ukuthi manje ikhithi nansi intsha singayisebenza into nesijwayela igama sijwayelanga ukuhlala vele sithola ukuthi uWindows Douglas laba unduku sokuyike ngeke osidini ngalaba seko kunduku bakhona basihlalile kulabo bangakhona so yithini ukubuyela ke silanda amadoda nalana thina no madoda sesithola ikhithi lapha asambe nje thatha ikhithi lena sisebenzele kwavunyelwana ke basinika ikhithi liyana kwakulo mfana wakho nokuthiwa nguLafu ungesa sihamba naye singathi singakaphuma etown kwaba le show Edwin Hama lo Albert Nyathi bathatha instrument le bese yachaya ePalace sabavulela sahamba eLwelingi sabavulela ngena le instrument wesebenzise yethu angikwazi ukukhulumisana njani saqeda lapho thina sijayela igama thatha instrument lana plant sike sibukhe wall sichaya plant siqede plant lapha nasicabanga ukuthi ngcono siye ngapha emlomo isechaya sijike sibuye lapha sithola silamaseli sabe singene eBaker sithenga amaseli thunga ikwenza umshasha lokho from lapha nabe singena iChichi Road yithi lapha na Chichi plant siyehla ngayo ngenqola inqola nje vele sayisebenza kakhulu so beli vele selogoba iqolo lapha no yemuva ngaba siqala ubafundiswa engekho sasilo sangikwente khona umuntu odoyeke uEndro ngaphoso evele ekide yakundukisela yesasila ngivela obedi wasithola ngaphi lapha emakhu woso yena wajoyina vele walijoyina iveli sivile sikhona sibithi le sibiza ama Tektronix wasithola sasikhulumisana amadoda njana sonkene sila singabantu ade vele sichaya kundukisa so ndoda lo bese live le kundukisa pho ukuthi singamlahlela igama akwenzi sasesivumela nti hayi asimthatheni isebenzeni la yes from lapho suke emakhuze siyale size siyefika le phethe elokhuzene kuboshashe le wayesasevele sesilayo vele selechoba mbe ichoba uthe kunjalo sikhona phana eShasha ohlana ko Limpopo lo Shasha sesithola sesenza kuyibhesi kwethu sinike umuntu kuthiwa ngisanibhoye kuyindlu nje isitolo sakhe welibhutsha sesihlalisa khona izinto zethu sithowa khona eduze siphenduka sihlala kwaphanga kube ufika omunye indoda ngelilanga ethi madoda indlela echaya ngayo mina ngiyayenza amalokhuzini ama-tournament emaplaza ngale kubo Samaria phethe thina hawu uyayenza amalokhuzini nabani manje ethi ngiyafisa ukuthi liyenchayela khona ngale indoda lo kuthiwa nguThomas sivumelana lo ndoda lo sithi right uObet lo Sam udramist babela ama-passport sasesithi thina hayi lela ama-passport but ane bridge le instrument thina singela sesiqomela saqoma indoda nafika wasihlalisa almost 5 days khona ngale sasifikele koVeli ngelinye iplaza okuthiwa koVeli hlala 5 days leni ngakapheli sabotshwa sithola amakatali kuphela thina sithela abana babhodele sibe sibotshwa thina sise all days siphume all days yasisemesini bese nayo sithi khaya alila khona akukabila foni 94 ifoni evela akula muntu lathi ukuthi labana abangenile kasikwazi ukuthi kubayenzena kusukwa labo bayezwa kodwa ngabantu abantu kuseduze amadoda abochiwe and then sesibochiwe thina bona ba instrument abanye bezambengenela ngale wayehlula sokufuneka ama-import duty abala ncwadi akulani bale ma-passport kuphela bayehlula instrument yana babeyichiye eBedbridge babuyela back ngaphi eShasha kona bebhesini yethu
thina lesaphuma lesabuya ngapha safike eBedbridge asasingala mali zokuthi sifind base besithi kwakusayithiwa 2 weeks phakathi sangena ke 2 weeks phakathi khona phana sayichaya 2 weeks liyana manje thina leso sikhathi besilephembe enkulu sazama ukuthi sigelwe sesiphakathi khona phana hayi bagcina betali ababendi laba njalo ngela amakatala bengabakeli bayikeleni asaqeda ke 6 days ephilana sithe siphuma sikulu kwakulo ngulube lapha sasemjwayele we-Dynamic Brothers wemapendlana kudala uthiwa exactly sifike sekungulube ethi no madoda amikhitheni nasi la amadoda lana ayehluleki babuyelile ngaphi eshashi ikhithi khona thina akusenani so mjana kulandi weekend ke la sikhulume la bebhawo sasa sike sachaya ibhawa khona phanethi labathi sikhulumisana ke la labana abantu no madoda sifuna ishow lapho ukuthi sikwazi ukuthwala izinto zethu lezibuyele eshasha madoda naba besinika ishow and then leso sikhathi thina vele sasingashoni iposter sasifana izandla ibhawo phela sinamathisela semadoda nacha base bekwazi vele siyachaya faka incwadi kumatsotsi ebhasini ngitshela abangani bethu labana abangalo ukuthi Friday bebuye siphumile ziyakhala lapha sikwazi ukuthatha ama-instrument la kanye incwadi yafika labana babuya Friday sachaya Saturday sasankifayito zethu ebhasini back ngaphi ebhasini eshasha masifike eshasha labana abantu bethi no lina liphambanisile kuyafikela ngala hambani lifikele eSamaria kulo ndoda othiwa nguJoe sibe sikhipha futhi uWindows lo lapha hambani kuJoe double up niyebona uJoe ngale maplaza bafika bakhulumisana lo ndoda lwana uJoe wathi akula problem uJoe ngapha vele wayengumanager ngale plaza pheche eSamaria wayengumanager khona ngale vele elesport ndoda lwana uyabo undoda lwana ebekhipha amadoda about 12 ukuthi kuzothwala ama-instrument ngapha eshashe swachaphisa lawa ngena ngudla la ngena vele phansi konke sangena lapho phansi sayithwala ama-instrument makhanda yonke into ebendi shala idouble up safike eSamaria wasinika indlu sahlala ke eSamaria khona phana salinda ukuthi kuholwe ngoba kwesikhathi kwakungabo June kugcwele abantu kuvuma ama-orange so ndoda lona sasayenza ishow ke khonapho kuye month end yayilandela safaka ama-posters ethu njalo sasivele sizibhalela asilindanga inyanga yaphela sachaya saqalisa ukuhlala ke emaplazini sahlala ke emaplazini sasuke esibhoda seweyiphi sesihamba lo manager lwa ngoba sesinikisa nge-transport sapota khona sijika siphenduka sikuye ngenye iday kubuye indoda othiwa nguSithole efethi madoda ngendlela lechaya ngayo mina ngifuna ukuthi ngilike lechaya emesini ehoteleni lo mlungu wami ngizakhuluma naye ngingafuna mali sengikhohlwele ukuthi lapha nazamcharge imali 6 months okudala thina sithi indoda loya ulamanga siyachaya town inyanga iphela indoda le sibone sekuyile ngeveki madoda lo mlungu ngamkhulumela uthenzo lithatha dothi uqinisile kanti silothi izinto zethu mesine town sifike emini sethu ikhithi kuthiwa iqalani lidle sidle qeda ukudla kuthiwa yasikhala sasisukela kakhulu emesina sasukela amagcwele abantu anje imahara singabadalisi lwana sikhulumele lo mlungu ukuthi thina sizo-entertainer nje ama-custom sachaya 5 o'clock sichayisa esinika imali yethu sesibuyela ngaphi eplazini singakabuyeli indoda Sithole bethi no man lo mngani wami omunye uthiwa Moses lapha eNiceville elokishini sambeni sembona incela ngalifakela something sisuke evini yakhe efike eme phambi kweshop khona phana kukhulumiswana lo mdala wento ayizinto kaze ehle sikhale sesisuke lana saze sehliswa sibeke evrandini zasethu zasishaya kakhulu emini kwasoyimini yentambama nje ngathi sathayisa ngo5 ngabe sazilanda ngo6 zakhala kwazi ukachaya u10 11 abantu begcwele nje ukuchawa mahara thina sibhatala mbani umdala lo wami umnikazi wendawo silale kwaphavu kusasa besibisele eplazini sesitshela thina Sithole thina no benda ihlala eplazini manje sesibone edorobheni bendi kumele ihlala etown Sithole kanjani bendi ihlala etown thina asibhukhela iholo sibhukhela iholo wabuya zosithatha futhi sachaya iholo salala savuka isini wabuya zosihlola sokubuya abantu be-church labe bendi kuphumana intweni iphelizwe siyabuya ngapi sonke lapho kodwa siyala ukuthi bendi akumela ngiye ngapi bendi zomele ihlala etown manje Sithole senze njani Sithole ethi no lo mngani wami uBricks la sambeni siyembona kodwa lipolice ndoda siyachisa sonke
liyachisa futhi mina siyahamba njani epoliseni sithole dasa mina siyombona umndoda lo sithathani lo sithole sifike simbona umndoda lo ethi no man imododa la ngabona echaya ngapi etown phela ngabona bechala lapha ku Moses kumachief kodwa umama mwani lo mgugu asambeni siyibona umama police lisho njalo sithathani ipolice lena siyafika kumama ke abantwana beZimbabwe laba kuhluphi umkhukhu nami kade umkhukhu awulalutho siyathwala izinto zethu hlala emkhukhwini emkhukhwini sithatha ipolice leliya siyasidingela ama shows ngaphi event wayile private car we rate sinathana la thatha umbobheke khona info sesiyadinga ama shows ngaphi event safika sathola 3-4 event khona ngale hayi sibesile khona pha uyabe sikhatha lapha sechaya event aphinde besilethe besilande besibuye besilete sase sibona ukuthi ebhaba lapha Nesfield wakule band yayichaya manje abantu bafuna manje bechaya behlezi uyabona abantu ukuthi abajayiva bachaya bezinathela nje behlezi thina manje into leyana uma singayithola singaphili siyithola njani sabuya lo mcabango sikhamba siyavakaja sibona bechaya thina no asicele jam session kula madoda ngebreak yawo besinike asabe sibaqonda sibacela namadoda ngebreak sibacela lisinike lathi sike senule bije la siyachaya into lezi amadoda nabitangi singebreak amadoka hayi babe ngabe ekhaya kodwa bengabe shoni nabanye bakho bebe sinika and then thina sasabambela ugodo abe dinavile sijwayele phela khona vela zange sakuphuzela sabamba ukubha abantu bahlala sabe sichiya sizibilela ngaphi endlini siyadlalela sen sezwa umuntu sesibizwa umnikazi webhawu uyasidinga ukuthi lamanye amadoda ephemu labana bamtshela ukuthi amadoda adlalela ibhawu liyadlala igcwele sizothiwa siyabizwa kanti suvumile kutsha wethu izolinxele sikhamba umlungulwane efithi no ngizokuthiwa liyachaya ibendi naye siyachaya bethi hayi ntambama libuye funa lichaye lapha zabe nonkosi bakamsiyovona bengekho lichawa hayi wesichawa wayengekho manje sasichayela abantu nje bekhona abantu babenatha nje so bananzela ngendlela esayibamba ngayo ukuthi no abantu laba bengahlala belapha bawali yahlala icwe ngendlela esayintathena ngayo umlungulwane simbona ntambama ebesinike sichaye two songs hayi indoda lethi no kusasa ekuseni libuye samlanda futhi wathi no mina sengicabanga ukuthi ngilinike contract indawo lenye yami ngifuna ukulinike contract nantshelana ukuthi kuyini okushotayo la sisa wasithatha sihamba la eLois Special sisiyadingana into eshotayo ama instrument ayishoda wagcwaliswa kami instrument lawana and then wasesivumelana la ukuthi thina sizabe sichaya Friday Saturday from 12 shayisa from 7 shayisa 12 laba abanye alabana umsebenzi waswaphela abasale baxabanelana hayi abazabe baxabana thina ikuyina kwethu indawo yena so sasihlala ke khona phana sichaya every Friday Saturday sithola imali yethu inyanga iphela ukuhlala kwethu eMessina sahlala kanjalo hayi sabona ukuthi sesiphela khona lapho ngikhuluma kanjalo from uma wonke lo emuva lapho akula muntu okwabuyela ekhaya I think sathatha 3 years sekangeni nthemba nabadala bebengasakwazi ukuthi siyaphila bakhala bazibathula akula muntu obhala akula nto ongayibhala akula ukuthi singapha bengakwazi sakwazi ukufika isikhathi sehlale kakhulu ekangeni asike sibuye fike ekhaya sahamba ke safika ekhaya sithe sifikile ekhaya hayi abadala basibonda siyaphila kwakungabo 90 besihambela phana ngo 96 sithe sifika lapha ekhaya sabona abadala saba lengqondo ukuthi mana siyitshontsha uGabazi antsho umuntu kuswaye sechonile saba lengqondo ukuthi mana siyitshontsha uGabazi bekusibe bekumonke ukuthi sayisekukhanyile saba lengqondo ukuthi mana siyitshontsha uGabazi khambela ngaphi eMessina ngihamba lo ubhethe nalo bafundisa ithuka besigade blawa kwaphana sibuza bachaya ngapha thola bechaya abomadabe eplump sibike sithole hayi umonke abakho lo manager wakho Suleki baye ngaphi bayesebe ePlump Town asike silinde bezibebuye ntambama hayi besithole isikhona bebunta amadoda lasuwazi ukuthi amagama wabewazi kodwa bemanje ukuthi amadoda liphemana nganga lifuna thina hayi sifuna umsebenzi but smart izolifuna umsebenzi thina yesifuna umsebenzi hayi do right sizaqala sibona ukuthi lenza njani ntambama kwachaya bachaya bona nje igroup yawo and then basebesithi ngokuya kwesikhathi besinika ngangena mina obhethi bahlabela
mina khona besabathola khona vele kule shows vele sathola bele touring babesahamba vele besakhona lokumakhorokoro sachaya lahle base bethandana lapha isikhalanga ubafundisa vele ucula isikhalanga so bathanda khona base besithi no siyalizwa madoda kodwa vele isicelo sesilayo leso ukuthi lisikhaphe kuTswana silama shows kuyacha kuTswana nje wona unovela uculani isikhala sachaka ama shows abo sasajika komakhorokoro sabuya back to siwasokuyiwa kuTswana sathola bela ama shows abo kuTswana sahamba sachala uma show kuTswana wotutume ngapha ayila unkanke usinetha baphenduke eMaiteng aphela ama shows labana wabuyelwa ngaphi kuma off ingathi kusase njalo sithi sifika kwabale eMaiteng sithole nawo ngiyomdala uphelewe kathi labana amadoda ayethengiselwa nomdala ikit ama instrument base bese sihlule ukuthi bazaphuma njani ngaphi mbono wabafana bakhe khona ukuthi bazaphuma njani umdala sebona thina kasazi sitshele kone amadoda abanthengisa instrument ikhona endleni kulamuntu behlule ukuthi babalike kumdala bazasuka thina umdala ungakhathazeki lona umdala sibuya la thina ama players siyaphuma la kona siyabuya iqinisa into zikhona into zikhona ngibona kulokukinyasa ukunyasa wayesephumile khona ngale labanye abafana nje manje igroup yabenge kuphawu thina awakhathazeki wena thina ke lasibuyele lo muntu ingapha ekhaya nje nasukela esiceli la kumele ngasukele la lapha esabuyele ekhaya sithe sifika ngalo ku offer and then mina ngaphathisa imali yami ukuthi ube opet lo city bathi baqala idrop yaza baphathisa imali zethu thina vele sathi suka lapho sathi kanti kuseduze from Moki lapha seMaiteng ayitengwe sase safika eMaiteng umdala lona sithatha lapha sisesibini la amadoda la siyabuya ngalo obet lo city vele kwaphuma sase saphuma lo Gabazi Thulani Lami lo Rapso lo Gabazi 5 so lapha ukushota udrama la ongena dramist la sifika khona ngalo umdala lowana umdala thola izinto nanzi sikhona umdala uqinisile into zikhona ebesinika omunye umuzi wathi amadoda soze hlala la enika omunye umuzi kaSithwama uhlala umuntu kule hlala khona esibini eshakasho sokuhlala kwaphana siqalisa ukuchacha kwaphana sithi practice manje madoda udrama ke ngoba mina drama nje ngiyacha so yimi ngangichaya idrama nxa kula mashonyana nalapho manje sibonke amakatala basakwana katu race mbone ngaphi eBhakani ngavolunteer madoda manini nalanda race satshela umdala nike imali silanda udrama ngaphi ekhaya lesibone kwenye indawo eBhakani alapha umdala nike imali aphuma eMaitengwe ngamlanda uRay ngamthola ngabuya la i-team yalikwana i-team leyo yatshintsha ibizo esiyimashimo kodwa thina silele lethi bafundisi kodwa lapho sekuTswana sasebenzisa likamdala enalo imashimo sangabile ndawo sapota ke eTswana sahlala usahlala ampro 2 years sport eBotswana yonke leyana orapa abantu amatenga adugwina manje ngamachikhamo lokho akule sakuchiya akula isaphenduke ngaphi ephikwe iHabroni yesingaza isifi kuthe kunjalo ke sagcina sesi offer saphele emakhaya isikhathi siyarecorda ingoma ethena lokuqala kwafundisa ukhule kweCheats ngathi nala leso sikhathi kwenqala ukubona khona uThemba Themba ibekidela uMadala boy belo pass kunyola yiko ngiqala ukwazi khona uThemba mina ngibona ngithi nangu Themba imaze idance kabani kaMadala boy belo pass kunyola bethu bona babehlala eNswazi bencetswa ngomunye indoda othiwa nguBhaso thina singapha esibini ikukwazi kwamthemba leso sikhathi ngiqala ukubamaza sabuyele ekhantshweni yakhona sesirikodile i-album lethu so le record lapha lacula lonke wacula bafundisi acula bafundisi ngathi santsho ukuqala kwakube kuhlupha qala ithephe kulicassette ithumeze idemo ihambe yaralibela le ngisiyalanda ireply uthi yebuza ukuthi kanti manje banjana sathumela into ethu ubuyile yini nihlanhla nxa ngithi ngiyaqasa ama steps kwaphana kuRamjes dibana nomunye indoda othiwa ngumnandi ebethi no ichakula lapha ngiyakudinga ngifuna ngitshayile ibhesi le date esiphumile ngaphi eHarare nini yethi yethi 2 days 3 days lapho kumele sambe ngihamba kodwa namuntu ozandlalela ibhesi
mina hayi thina la mkhona ngibona ngilapha ngizozama uzodinga idate yethu saphathisa sithi sathumela i-email ukuze nethu manje ayikabuyi idemo yethu ayikabuyi ethi no akuhluphi asibuyele sekhuluma nabantu sihlanganiseni ama-date lawo njengoba lani ifuna ukuyale yela esenza ukuthi nesemncedisa asibuyele sifike sikhulumisana nabo abheli befonile yara lo Nyamonde bethi no problem angama-group ayi-2 kabuye akulankinga yikuthola kwethu i-chance ukuthi siyerekhorda kule kwechizi kuthi kunjalo nondoda omele sihambe layo thina imali ukuthi ngithwale ke manje yabami yabanzima naphana ufuna ukuthi udrama lami lothulane sihambe kodwa lo sihlabelelayo uba oculayo ubafundisi imali ayikho yo senze njani sesikhona phana esitishini yamba ngestimela ngathi kanje estimela senze njani umnandi ethi hayi madoda mina njona sithatha imali thina ukuthi sihambe futhi sishiye umngane esiyilandayo thina sayala thina no njona uma sinike 2 days thina yekela sibuyele endlini siyeqoqa imali siyagada kusasa undoda umnandi ehambe ethi mina yahamba thina sibuyele endlini sicaba manje senze njani manje lo munye umnganani simjwayele ubusinessman lapha number 2 e-store azabe simlanda samtshela uhlupho lethu namndoda sifuna ukuyaRarare kanje sifuna ukuyarecorda pho imali asilamali ukuthi sihambe undoda nobe sinika imali yokugada sasa befike kusisa kokona landa istimela sesiyaRarare thina sithi umnandi ufikile kanti lwana la ikafika athi endleleni wenza njani akwazi ukuhamba naye ngikutshela ukuthi wayenzakala into engayifiki thina silandela sithi uvela unjani uphambili thina silandele sifike lapha nje babe sinikile namafoni number ukuthi singafike erate lapha esingayehla sifonele uNyamonde ebezwe silande esitichini sifike lapha siyehla sifonele uNyamonde ebezwe sithatha ikhina lapha siyashota kula basement ugabazo ehambe ekhaya leyo manje asabuya isila basement sesifika uNyamonde manje umuntu aselibuyile yiye lo omunye sithi kanti lona kafika ngizoleta akakula umuntu obuyile naloke ngilindile from izolo thina ndoda lwana sihlehlwana la kanje simtshela istory sibe singena e-studio hayi ungcono record nesilvele labuya sesingene lapha manje liyachanja namakata la short la basement kakho thina no akula problem dala khululeka asithatheni lead le rhythm lama drums lama vocal i-main one chiyeni bass so kuyasichaya emuva ukuthi utheni wangasake kwenza understand badlala thina no wena khululeka wathi hayi jolo ngilesitsho asithatheni sibone asingene sichaya idlu number 2 3 4 5 6 straight sibese sithi mina lothulani sesiyatshintshana ngine sesifithela amabhesi sesitshintshana lothulani nami ishaye 1 chinje ngikuthuza la ichaya kanjalo album laphela sesiqedile asilamane ukubuyela uthulani izinto ziyathinta wenathi thulana nonto ziyathinta sirikodelayo sasilive le butswana uthi kunjalo esinye umuntu lamali futhi ukuyela abantu asiliva abeqasa phezulu siyasidingela imali ma-ofisini besinika anje lapha nasasirikoda mahara silivumelana ama-percentage ukuthi i-contract yena ukuthi madoda saninikeze imali nengaka singathengisi hayi nasinika imali sibuyele vele asidingile imali yokubuyela ekhadi sinika imali khaya Bulawayo hayi nxa sifike eBulawayo laphana sicabanga ukuthi senze njani sibuyele back to eBotswana senze njani hayi ngathi saqala sabuyele eBotswana ingoma lani ingakaphumi sabuyela sachaya aphinda sabuya ekhaya silanda ama-reality yethu kwasungo-99 sithe silanda ama-reality yethu laphana umdala lo wayesponsile wabetshona yena lo wayesponsile eBotswana lo belinikeza ikhithi wayesinikeza ama-instrument uthe esetshonile thina sacabanga ngaphi eMessina selikhumbula futhi Messina eslow Windows lapho wayebuyile vakachila nje sasibachile thina le sahlala Windows yesarecorda leyana kuthiwa kukulilini siqedwe ukurecorda leya zabe sithi back to Messina 99 wonke sahlalile safika sayalila ndaba ukuthi ziyenzani yantsho thina sithi drama yiye imaketa thina sizabuya sinikwa icheck yethu mzokana sibe lapho sibuyele khona sicheck yethu zabe sibona ukuthi akho emadoda lalingekho la ingoma zeni kwathengisa so sithatha imali yethu asiyana lapho lokena sibuyele eMessina sifika sihlala up to 2000 ngo 2000 hayi sicabanga ukuthi ngcono abantu bebuye ekhaya sabe sibuya ekhaya
asithola ama-reality yethu obit la siya ekhaya lakhe la siyaqalisa ukwakha and then lami ngase ngicabanga ukuthi ngase ngilapho 30 years somele thathe uyabo kodwa angangakwazi ukuthi ngizathatha abana ingakhodwa kodwa ukuthi thatha ingqondo yami esintshela khona ukuthi somele ngithathe sebesi obete organize khona nemze sentshela ethi no man silanda ama-reality no man ngikhulumela ozibani Alois ulama instrument uyabona so mfuna sike sporta potene emakhaya nyana khona ngapha esayitini yakhe yebo le instrument sivumelana lo obete sithathane sikhona ngale kuzibani supporta ke ngaye saqala sithaba bomlomo khona ngale ndaweni zakhe satshintsha sicina sesiya kubo Pornabheki up to Machamhlophe mbonani sayihlukana la eMachamhlophe supporta ke la support ukuze ngithola nafanele ngithethe la manje okay ngamthola ke importa khona phana lo uthathe ngokumya ngithethe ngo-2000 sesiku 2024 ngithethe 2000 kuyajabulisa ngoba isikhathi esiningi siyabona amajida amaningi asebhendini especially akurumba azithathi sebeqale manje abafana bethi bayathatha yazi kulabo cheba bathethe bathi is happy emzini wakhe wena sule 24 years uthethe sebebaningi abathethe but kulezinye ezithatha zichiya hayi mina ngizange ngenza lokho nje kumele ukhethe ka1 ngoba thina sikhamba sibona la ukhula lokho la then amathonga aqala njani amathonga aqale ngo-2004 okay so lapha ngo-2000 uthethe waqhubeka futhi lokhu lingabafundisi hayi sengithethe ngizaqhubeka sibafundisi okay mina kubafundisi kamphumanga okay hayi ngizaphuma njani ngoba ngifounder of course ngikhona vele so amathonga kuya njani amathonga ezikwenzakala njani uobhete behlala ngaphi eplant mina ngihlala ngaphi ukuthi mina etholotsho indlala ezaba khona phela ngathi yikho kwayenza ukuthi ngingcone ngiyenze kwi-branch ukuthi ngikwanise ukuthi noku-obhete engekho ngikwanise ukuchaya ngoba kuthe sokunjalo sesetholotsho senthethe mina ekhaya sendlela ekhaya angazi lutho phela mina ukuthi ngizaphila njani sekhaya and then ngale base guitar yi1 ngiphiwe ngomunye indoda emaphisi wakomlilo sengifikile ekhaya sendlela senthethe indlela sikhona ke manje kathesi mina ngijoyela phela ekhaya ngathi ngiphume esikole vela ngasaba umuntu wamakatali kundisi ukuthi indlela ekhaya zange ngihlala ngizayenza njani manje le base guitar yodwa lana amadoda engavele enchaya lawo lana kudala ngikuleyo yonke ngikhuluma ukuthi baphenduka wabele ekhaya babekhona okay but ngeke professional so mina sengicabanga ukuthi njengoba amadoda la ekhona le bass guitar so kumele ukuthi ngibabambise ngicabanga ukuthi ngenze njani manje madoda indlala esinje isekhaya ithatha kabi lokhu ngiza kuthatha senthethe kwabanzima kimi kodwa ngafika ngicabanga ukuthi ngithense siyala nama-reality ethu lo obit hlangane eBulawayo ngase ngazicabanga ukuthenga i-guitar e1 i-rhythm guitar nama-drums ngathola ku-Max Phiri second hand ngathola le guitar so ngilaphana ngase ngile drum le lead lama-drums ngokuthathu kodwa ngila amplifier ngila speaker ngilani ngabe ngithwala ngihamba lapha ekhaya ngithe ngikhona ngale ngase ngicabanga ukuthi no manje zenza njani ukuthi ngithole into lezi ukuthi ngichaye mina no osibari bami babe lama-Galaxy babehambe wenele abayi2 ngilanda omunye oseduze mina sibari kanti i-Galaxy sibari ethi lokuyana abantwana nxa bahudile ngibone behudile lezilotheni so kuyi-frame kuphela yani ipaneli ngiyidinga ezilotheni kona ngiyithatha ipaneli yana ngithole ipaneli le anje kunga-2 channel ngithole ipaneli le ikhona le amp yakhona kukhona kunamatheleli so kwafa ibhodi ngibe ngithatha into leyana siya la eKapani kwenye indawo kuthiwa ngusikhawu emakani kwama-radio ufike ngikanikele into leyana esengikanikelela into lena ngicabanga ukuthi ngcono bembazele le box abafana bakhe babe basa mina limbazele le box into lenza benzo yithatha ndoda wathi into le ithi IC kuphela ufake IC into lena yakhala abe siya komunye kwasuwela fika ngithola lwana basibare sixoxe sibare kathi ngapi iGalaxy ethi yami iGalaxy khona endli ngiyakhala kaSibare into likwanile kwama speaker oyi4 phakathi kuyi-amp wakhona phezulu manje sibare vele ngifuna into yena le nje kwathi mina chama kadale sengifuna ukwezibindi la ekhaya yebo usibare bethi hayi sibare akuhluphi uya kuyi-wireless mina zabe idlalela news uthathe lo sakusebenzisa isikhathi ngithatha ke lokhuyana siya ngale ngithola ukuthi ngikhala laphana sile furniture nyana speaker yiso sasidlala ibass lesa nesinye singesokuhlabela plazini le rhythm liyana ngaqalisa ukuthi nana ngitraine namajita lawa saqalisa ukuchaya isikole
Okay. Yes, sibhadalisa isikolo dasibese ibhetri. Okay. Ngaqala ke kanjalo ke ngazama isikolo ngihamba nzima ngihamba ngenqola ngala battery ngimboleka ibhetri ngibine ngimboleka inqola hamba ngachaya vele uyinikeze igama uTamatonga Brothers hayi qala lapha naye sesiyibafundisi lokho ngisathi bafundisi ngoba ngathi kangakabile ngingakatshintshi ibizo kodwa obhede ngekho hlala lokho ngesikolo ngike ngitshintshe ngikubona Suza ngiyetokotobo ngingabi ngihamba ngesitime ngingala transport ngene esitimeleni ngiyehle ngenza kanjalo hayi kwathi ngenye imini ngachanga ngaze ngafika eTown ngifike eTown lapha nangu umunye indoda bese ufuna ukuthi kuyenzwe ngimchayela ibhesi uTrust More so uye Harare futhi sifike indaba eHarare futhi ukuthi kuyachayela lwana ibhesi ngiqhatshiwe nje kuniyechayela lwana ibhesi ena lo promoter wakho uJithi ngiyamtshela ngithi no Jithi lambela lengoma zami ngifuna ukurecorda man hayi wena cha ukuna uchayela ubafundiswa ukwazi ukuhlabela wena hayi man ngilapha ingoma zami ethi hayi ntona ngiqhathile ukuthi uyechayela lo so mana ngokwakho lokho akusebenzi kodwa hayi ungaba lesikhathi hayi ngakufaka ngoba sasihambela ama group i2 so mina hayi ngokwami kwasosiba umuntu wesithathu kanti lona umuntu uvela ubooking night yonke so mali ngena likwanile yabona kuba lula njani khwapho siqeda lana amadoda isikhathi sabakho indoda yathi kanje uthe ukuza ingoma kwakho hayi isikhathi esikhona faka uzingoma kwakho ukurecorda kwami kwi-album lena nevila ivila vele yoqala ngayo yokuqala kwakungaphi umnyaka ku-2004 2004 iyayile ngoma ezingaki 6 izazong 6 2004 yikho kungena kwami e-studio ngayachaya igama manje wahlwa ngase ngicabanga ukuthi mina nje vele ngilithonga ngithi Amathonga Brothers uyabo so yikho ke hayi kuphuma ke kwengoma lena ama-album zaphuma zi3 ama-album esiyaphuma emathathu kodwa khona isimanga kwenzakalayo eyathengisayo yami mina lo Macera leza zange zenzele utho lezi awuzawa vele hayi ivila litheni siyaphuma lathi ayikhona mina ngikhona manje mina ngikhona ngabe yathi bona dlula ukosilozo lapha ikhala yathi mina ngikhona ivila ayala so usukhulumile ukuthi yakuthengisa ukwedlula lezi but nxa wena uyiware ngento wena uyi-expect usiyo record la lokho yakupha khona wajabula kakhulu ngajabula ngoba umuzwa lana ngawuthenge ngihlezi kiwo imali kavila so ama royalties ngaleso sikhathi abephuma kuzo ebephuma kodwa lo bayabe kurobhile ngenxa ukuthi yena lwana uJithi wayethatha ingoma lezana eziletha ngayo so mina ngangingakwazi ukuthi owayekwenza ngapha wayehamba lamabhokisi amangaki ngoba wonke umuntu wayele record bayo yakuthetha ingoma lena engani so leqiniso ukuthi wenza imali eningi kodwa mina azange ashona so ama royalties bele waphiwa yigram yokuyigrama igrama ibibafundisa uJithi wayesezenzela umuntu wayele mali yakhe iJithi music iJithi music lona wayezenza into yayibona iJithi yakhe lona wayele mali yakhe wayekwanisa ukuthi ekhulumisane lawe ethi ndoda ihamba nje kurecord so ngizakunika lami percentage ngikhuluma la kumele ngimarketele ingoma zami lami ngenza abafana bami ngena lwana ndodana lwa so mina usivila ngirecorda ngegram yena wayehambe wabhadala kogram uyabo so iproduct lena yengeyakhe so ema master nguyayithengisa ikhiwa la ikhiwa ngokunguye mina ngangithola khona ukwenza nje ntatsha uke ngithengisile ngenza imali engaka so ipercentage yakho ngengaka so wasayina icontract la ngoma album eyi1 kumbeni aba ama-album amangaka abayi3 ngakwenzelwa nguJithi ngiyena le uvila nje kuthiwa isiphiwo sami ngathi empilweni ngathi awusanginazi yizo ngazenzelwa zonke lezi levi3 izongu3 liphakathi liyaxotshwa liphinde libuye benzwe njani hayi uyabo right akunje nxa ucomposer wena izingoma la uyaziphupha njengabanye kumbe uyahlala phansi ubona into isenzakala uyibhale kwenzakala uphuba uyaphuthumeza ezabanye la hayi mina ngithathe kuyabuya nje kunye kuyakuthola abantwini bekukhuluma kunye kubone nje kunye ukucabangela ukuthi kodwa kwinto kunje kuvele kuyahlupha abantu usuku ukukhuluma uthola ukuthi omunye layo kunjani uyamhlupha njengayena le yalonyaka le la lapha nethi isazalwa sababanenge ekhaya silalele kakhulu uthola sothi ayimentakalata uyabona kuyatholakala nxa lingabe lizelo liyifamily esithembu uyathola ukuthi phakathi kwaphana sathembana ngomunye sephumelela uzothi awubanelo nguyosiqedayo nguyosethethidlo zabangwa vele amadlozi so then ulokuthanda ukuthi
ingoma zakho ezinye zingane zilamahlaya phakathi lo slow beat lesiya ya le phakana nebengachayila ibandi yami ngisithayila mina ngezami lesiya okay ayivele ukuthi ku album lonke ngiyapholisa ibalayo lesiyana futhi yayiyanjabulisa izwe ngizithandayo ngilanda ukuthi zithandwa umuntu zithandwa yini so asemangaka ama albums oso lele ngikhipileyo ngile-13 hayi ngile-11 hayi ngile-11 then ama-DVD mangaki ama-DVD ngaba lo volume 1 lo volume 2 le-2 ngicabanga ukuthi lana lo mnyaka obuyayo hayi ngingarekhodi ngiyenze i-DVD ye-album nale ekhona uyazi nxa ukhuluma imbali yakho unanzelela into eyi-1 behlala ngizidingisisa ukuthi why irumba abantu especially emakhaya beyithanda kangaka sinomculo omningi ohlukeneyo ngesikhathi sikhula thina irumba ema-town abantu bebengani bayithanda ivele ingatshayo sasiyithanzi nto nxa ungala ungazwala ucula ingoma yerumba ukuthi lokhu ngokula i-VK but emakhaya ibithandwa kakhulu but nxa ukhuluma ukuthi belibhode endaweni ezithile belihlanyela phela yitho sahlanyela vele uNduks nguye wahlanyela amabhendi nyana amabhendi wonke akhona apha sesikhalangeni ngangikhuluma iqiniso ahlanyelwe nguNduks ngoba uSkuza kazange eChai Town wayechaya emathawuni manje kwamini kazange achaya emakhaya uNduks nguye obhode iPlumtree Khezi Cholocho kungala bhendi ibendi baqala ukuya abantu ukuthi beyazi ukuthi kulento othiwa ibendi babona uNduks nxa usitsho njalo uNduks uthe mayisiba khona udume kakhulu uNduks ngesikhathi sakhe vele ubedume even kwedlula koSkuza especially kuyithi intsha ukuthi vele ukuthi uNduks ekhiphile ukuthi bebhode bese hlanyelile vele abantu sebesazi ukuthi uNduks ibendi vele abantu bonke uSkuza zange ngambona hayi weChai but uNduks ngambona uNduks vele ngawuzwa into nguye ohlanyela amabhendi wonke la esikhalangeni apha ePlumtree Khezi wonke la ahlanyelwe uNduks ngoba baqala ukubona ibendi kuNduks kufana lokugida kokumjondolo lo kuba kubone kuRapsody esabuya la indoda lo ngumventa uRapsody ngugobikolo number 2 lo weBeret wayijiva weBeret uThembe eqala ukungena kuNduks wayezama uncintisa yena lo mjondolo khona wafakwa ngundoda lwana esikhalangeni kwakungekho ngesikhathi kaNduks bongagida ubevele ngayiBedbridge indoda lana ngoyesiwoka indoda lana ukuze simthole samthola eWevali ukuthi sizochaya emini isiletha ama-instrument emini eWevali samthondo bembetshelani i-jukebox jukebox samangala lathi indoda leyo ngendlela ogida ngayo sesimtshela ifani nayi khona ndoda ungahambi siyachanta mbamba bathi nasatshela umdala labeke ukufaka estage ala uyabekezela ipenda nje kwathi into eyabimnandi kunguNduks la yalinda hayi tentamba bathi atshela umdala namdala kule indoda ezithola igida lapha i-jukebox asicela ukuyifake isibone igida into esingazake siyibone umdala wemthela lo thothuluka kakhulu yikumkhatsha kwakho ngimbone uyovu ngalo so 96 97 kuthi lokusemva wena siqala ukuthola license board loku92 first touring na uThembe thola umsebenzi kwakujayiva indoda liyana okay uRapsody uRapsody but bebembiza Gobikolo ayazi ukuthi lwana iGobikolo kwanamathela njani nathi Obed wayesephumile obhedla wejayive kuNduks engugobikolo nguye umnikazi webizo tephuma so nxa sokuchaywa hayi nxa sokuchaya usibomvu so uNduks wayeza khomba bani ediphota mfana wamaphotelo wabo okay so ababona lwana move so base bathi uGobikolo ngilo abanye abakwaziyo bakwazi ukuthi kulibazo sibesithi hayi lo Gobikolo 1 lo Gobikolo 2 mngaze ngatshela uThembu ukuthi hayi the original Gobikolo ngibafundisi ngoba wajayiva lapha uThembu yena wabona indoda lani ijayiva so uThembu be fast kakhulu ukubambela alright ithemazi bangani baba le recess ithe nxa ingeno isebengeno kwesi2 Themba ngeva kwendoda la yiko lapho uNduks ambuza so ngibona ngani now sesile answer ukuthi even kona lapha eGoli siyadlala kwezinto wethu esikudlalayo sidlala ivini yabo mapiano lo kungamaZimbabweans kodwa sekufakwe iroom yabona wonke umuntu bathintsha ingqondo yizo zintange zahlangelwa ngoNduks lani afuna ukuthi ndichiye phandle yakhumbula uThembu ngeyamalala ekhaya laphana singabi mazi ebhizi esePlumtree so nxa uzokhuluma ukuthi hamba 3 years lingekho ekhaya belihamba lihlanyela and ama-fruits alokho yiwe sesiwabona manje irumba singenile town and lucky enough i-internet
siyenze kwabalula ukuthi abantu labayana kade bencindezekile ingoma zabo zivele yonke indawo umuntu sezikhethela yikho irumba kade njengasemthebeleni nambonti kukhona umculo ohamba ngerumba vele town lapha sasichanzima sasunqa usithi usachaya nje sozwe indlu yonke itshintshi ithi reggae yikho kwakusenza ukusibone chamare ngoba ngale khona ukuthi lethi sabhizi ngerumba wonke umuntu etshintshi bethi reggae labo obhadaya bagcine sebengabo obhadaya kwakubangelwa khona Solomon bese reggae kwakubangelwa khona lokho ukuthi yathi sachaya vele bese uyahlangana ukusontsha amagabha akho la sizwe thina befuna Soul Brothers then mayekuse yabo beyalantu abalawo vele music lo kodwa kathese emabhawo kwazi ungene ngapha yachawa irumba ungene ngapha izindlu zonke lesokukhala irumba okuye kutholayo futhi ikuzimisela nxa sesiqathanisa labo efanele sibabona manje ukhuluma ukuthi lihlale 3 years lingayikhaya endibele ngahlala emzini hayi singahlala emzini lihlala team sihlala team thina besikhangela ukuthi umsebenzi hamba limaketha lomsebenzi ngakutshela ukuthi kafusi sachelwa amplifier sasesele amplifier 1 sithese kafusi demo sichaye sithi siya ku break amplifier ibikhathi chile sithose into ezana zazivele UK zingalama spela sithi sesibuye lapha lamana sibuye lesichaye iamp idimi nasa light ihliyana siyasenza njani asithatha imali kokuncane sasila kusinika uWindows hambe edorobheni elungisise iamp sasala thina khona ba ngitshela ukuthi samlinda 1 month 1 month ungasebenze lichaya kunjalo singachayi sihlezi esitolo khona iamp nje sichile sahlala 1 month simlindile sikakwazi kanti kulala phone ukuthi uyabuya kumbe kasabuyi kodwa sahlala inyanga yakwana wazi wabuya ngokuzimisela lapha akulapha esingakhona indoda uyakwazi usithiye egangeni uzabuya la kanye wagcina sekhulumela uSibanda iemployee siyalilukuvuka uSibanda lo wesizukulwane waboleka iScarab sithe simbona day fika vele sithi nangu Windows ubuyela iamp sasizathatha izinto zethu sifake emashisi sifake ebhasini siye eManama sasafika sabhuka khona eManama kozwangu sivuka sichaba sisi from lapho ngkhwali saqhubeka so nxa uqathanisa lesiyana isikhathi senu liqala la ngesikhathi sakondusi la lesi isikhathi samanje asithi lezana izinto zenzakala ngesikhathi samanje so labo social media akusadingeki radio ukuthi kumarket ubone ngani izinga lerumba international singasabale ekhaya ubona ngani lingabe lini ngalikhathana ngalikhathana lapha nasasichaya imarketing enye sasimarketela igrama yodwa thina kuphela eleka la overseas ukhona vele umuntu werumba sowacula overseas singabalo alena abahamba be hayi ngaphandle kokuthemba nje bake bahamba wobeze beAlgeria yebo ngathi bobodwa hayi bobodwa then amajita abedlala kudala bebela amabhands ukukhuluma ukuthi belile band then kulabafana sebedlala manje uthola ukuthi urhythmist ngizakhuluma ngomuhle ngikhulume ngounity ngikhulume ngochisero I think sebechayela amaband amaningi okukathesi kuya ba section into eyenzakala lapha eGoliath yenziwa yini akula ama group umuntu yabe yedwa bale njalo bafana basebenza nje bale imali zabo bakwanisa ukuyabhadala kubo keep kubo Kabamba so Kabamba lo mfana yenza idoti Kabamba ufuna imali yakhe so kabalandaba akuselamba lapha isikhathi sonke kusenza igroup kule mthetho ukuthi mina nginje bengasoze umbone sengujet sound ngabuya ngale ncwadi evela kundokusuka ukuthi ngithumile kundokusuka so they were professional mfana akusayiwa lapha babesenza kuyi group so labo bayebese befuna ukuthi bagcine sebesilwa ngondokusuka vele babekwenza lo mhlangano ukuthi undokusuka kumele kuye le ncwadi ukuthi uphumule kundokusuka njengesikolo kanti i-transfer letter nje kumele bela so lapha kundokusuka kunjani that's why undokusuka ekwanisa ukuthi wena ungawona ekupanishe ethi ekwekele ekupanishe uyabekwazi ngeke usebenza ngeke uchaya kwenye indawo uza kuyachaya njani and lokho labo futhi kugcine equality yo music ibe khona ngoba undukusi businqa iqala ingoma lapha uyesilongo undukusi nxa uvela umazi uyesilongo sesikasibuza ubele identity yakhe khumbulane le yakhe ngoba behlala leqembu lakhe wena unje so ule yakho identity uthembule identity kwakunjalo kweso sibala abanye abafana uyabusisa ukuthi hayi lo ngani ufuna ukuwela ngapha ufuna akakwazi to abahaka ngumuntu wokuthola irhythm kazibani sebekhona abalandeli asebethanda labo ukuthi bezenze ama artist ukuthi kodwa kungekho egazini then ekuzimisele ubone ngani silahle ngapi angithi ukuthi irumba siphelile irumba lokho ikhuphuka siyabhala kodwa ukuzimisele belilapho lina angizwanga usithi bengisebenzele ikhiwe lithile benzafika emaplazini salathi safika saqunda ama orange hayi angilazi ikhiwe abafana manje
bacula kodwa balutshwana abaphila ngomusic vela abaphila ngokwenziwa kwenziwa ukuthi bayasebenza nje bona liyani into asiyo abaphila mina nginje ngiphila ngekatala mina akangikwazi ukusebenza angamazi umsebenzi wakho ekatala umsebenzi wami ekatala vele nxa sengicabanga imali somele ngiyecha ekatala inika imali into engiyaziyo ukuthi lo banhlezo ukuthi ngamfazi namhla sijombile esilamali sengicabanga ukuthi okay mfazi uyakwazi ukuthi ikatali yiko uphuma khona isikwa sengicabanga ukuthi right sijombile kanje nawe silathukela silani ayi ngiyacwanja ukucabanga ukuthi mana ngiyefika secondary evening kwaphana ngihlala khona ma teacher ngifuna ishow la bani ngibani 10% yabo mina vele ngathi ngiyachaya isikolo kakhulu ngiyaqinisa isikolo kwedlula ngaphi ebadaleni ngavile kodwa iyaphuma yini imali manje ebantwana phela mayi babo labo cheke 5 rand mina ngiyabhadala abantwana besikolo 5 rand into le yantsho ngayitshila ngumduks phela silonduks bisivile sichaya isikolo so mina ukuthi akulahlanga kade sivele ngiyachaya isikolo so zivuliwe so nxa ngifike ekhaya esikwanisa usifaka mbinqezi bengu30 isikolo kule I think imoto mbe inqola imoto kanti lobele white water lapha ired wawungakafiki khona lokho okuncane ired okuncane president so sasiyesikhambe ngakho sasiyesikhambe ngakho nyaya so right sesiyaphetha la utshawuke ukhiphile ialbum ithiwa ilanga liphuma lenda right uthenge esileve sokutshintshile manje ngiyabona uphethe ama CD fine abantu emakhafile basathe amacassette alisawenza hayi amacassette alisawenza sokutshintshile sokulabo Spotify sokulani udayisa online zikhona ingoma online ingoma le sikhona online kuphela ku YouTube ku cruise ngakhulumisana ku Spotify okafaka hayi angifakanga somele ngithole phela umuntu anje thina ngikwazi lokho Spotify sizothola umuntu esingasebenzisa khona ungafaka ngeyakho iaccount alright imali yabisiza kuwe because okukhona iyaphulu lina old school musicians asifuni ukuthi liqhubeka abantu lokubethatha advantage alright ungazifakela wena ngiyakho iaccount ku Spotify imali yonke ifakwa kuwe ungafakisa umxolisi umxolisi uzazihle imali yakho ngisoze ngisolo ucruise ngoba ucruise ngiyamazi ukuthi yena iroom uyayithanda and usesebenzela ama artists amaningi ndingododa lwana yena vele ofuna ukubona umculo usiyaphamba lani limthemba ngenxa yakho ukuthi imali yakho yakuthetha ndoda mase imali yakho uyakubonisa mbenza bandawe sabe sifisa ukuthi laba ngenzeli wena wethu senzela labanye ababukeleyo ukuthi nxa umuntu ikakhulu osafuna ukuqala ukuthi abekwazi hayi kulama platforms anje ngalawa awusalindi ama royalties athabuye ku Westray so ungathi wena uli legend asesiyala hayi legend zinga ingoma kule album zingu6 ungabutshela abantu ukuthi kule ngoma 80 laphana unumber 1 silo Uchawuke Limegelenzo kwakiyo ngoba siyamthanda number 2 uthi yena liyana Chonyani yamadlo number 3 hadi ngipho number 3 sengizilibala okay hayi abantu bazathola zikhona kwezakithi TV online ku YouTube ngicela ukuthi right kulama legends kule show yama legends ngicela ukuthi uyabukhona ngithi ngizobe ngikhona ngusile i recognition le sesiqeda la ngicela ukuthi utshela abantu ukuthi uzwa njani ukuthi usuhlala isikhathi eside ku music kulabanye abantu abangakwasiyo kulabaningi kakhulu abakwaziyo so uzwa njani ukuthi abantu babonise ukuthi izimo zulihambile bale respect bekubize ngelegend labo Themba omathini bakhona abona lama ngikayibona post right libizwe ngama legends and liyiwo vele finally sebeli recognize ngicela ukuthi uvalelise utshela abantu ukuthi uzwa njani ngokubizwa lapha ngokubizwa lapha ngizwe kuya ngijabulisa impela yokumele ngihambe ekhaya sibili kodwa ke senza hamba njike ngilandela lo msebenzi omkhulu kangaka abasibizele wona besihlonipha ukuthi singama legend la kanye baqinisile ngananzela abantu abarekhode ama record balutshwana bengena e-studio kushare record balutshwana la sanehlalile futhi emculweni bengasenyini hayi mina senhlalile sibili lokho ngiyakubonga kakhulu abayenze lo mcabango ngoba ngeke sizenzele thina bajayele ukusibonga sesifile kodwa namhlanje kuyangijabulisa ukuthi nanku basibonga siphila umcimbi onjengalo nzaba ngila futhi ePlum Tree le
endaweni yabo bonke ngingesi 19 ngithomba nomuntu lo Chief Bako umemile futhi into ezifanayo ukuthi ngiyathola futhi isibongo esinjengasina lesenza sithola la ngiyabonga abalandeli mbongile Nsweli Mlobo ezinkulungwane oyingucelayo ukuthi ngicela support kuphela ku album lami leli ngiyabonga ungakahambi baba Chauke kuthiwa uChauke and Amathonga Brothers sazi umcebisi and Amathonga Brothers kune relationship between the two uChauke lo umcebisi umcebisi ngokomlilo and then yena uyakhe le elokhuze kuthiwa ngabe kweBhewula ingathi kuhlobo wethu ukuthi la ngokomlilo lami ngingumlilo ningamathonga no2 singamathonga so mina ngabe ubone sethe amathonga amahle ngabona manje ngingaxabana lo mfana elithonga futhi ngakuzibona hayi umfana amtshila bedingilele so ngeke ngithone ngixabana laye ngithi why uthatha ngokungomunye umuntu ngenza yalo ngangambophisa lokumbophisa kodwa mina ngasembonda hayi umfana nami man hayi akulandaba enenjalo nje naye ulitho akusukanga mhlawumbe umuntu olizilankatha wayesakuthi ulitho inkongenza ngangabile ndaba ngathi hayi umfana nami umna wami hayi mana ngiyekele nje siqhube njalo kuhle kakhulu lokho siyabonga kakhulu ke lapho Modias Chauke Amathonga Brothers sibesila kumnandi kakhulu ukuthi uhlale le ndoda enjengalezi because ngithemba lezizwele ezinye izinto bengizazi nxa sizikhuluma sibhekana lapha nxa ukuthi sembalandele kakhulu bakithi abaculi bakithi especially abadala.